el següent punt, que és l'expedient per a la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa del servici d'escorxador, llotges i mercats, així com el transport de cars si s'han d'utilitzar de la manera obligatòria i servici d'inspecció en matèria de proveïments, inclosa la utilització de mitjans de pesar i mesurar de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la instal·lació de llocs, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esplais situats en terrenys d'ús públic, així com indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic. Vamos, l'ordenança fiscal reguladora del mercat ambulant. Bueno, después de todo lo que ha dicho la alcaldesa, se recoge simplemente el cambio un poco de lo que es la tasa que se venía cobrando a los vendedores ambulantes. ¿Por qué se ha hecho esto? Bueno, a petición de los vendedores ambulantes entró un registro por entrada al ayuntamiento donde solicitaban una bajada en la tasa que se cobraba hasta el momento. Nos reunimos con ellos, nos expresaron sus motivos, aparte ya también del tema económico, pues otros cambios que se podían hacer. Recogimos toda esta propuesta y yo mismo me reuní y le comenté que pasaríamos el estudio correspondiente, con lo cual todo ello ha derivado en lo que hoy vamos a pasar a la votación. En concreto, se va a votar la bajada de 1,78 que se estaba pagando en estos momentos a €1. A su vez, también recogido un poco por inquietud de ellos, se va a hacer, se está haciendo, regulando a gente que hay en el mercado, cosa que hacía bastante tiempo que no se hacía aquí. Y con ese mismo motivo intentaremos pues ver a la gente que de alguna manera ellos llaman que está al fallo, pues darles un puesto, y a su vez también se va a hacer ese padrón, con lo cual se pasará al cobro mensual un recibo, ¿vale?, que regulará todo lo que corresponde a la tasa. ¿Vale? Un poco más o menos esto es lo que venimos ahora a votar. Si queréis algunas intervenciones. Por parte del CDR va a ser a favor, el apoyo. Ja van expressar en els plens i constant més antes que hi havia que ajudar a la gent emprendedora, especialment a la gent del mercat. També vam estar en contra de que se desmanejara del lloc que estaven, perquè creien que era el lloc ideal al voltant del mercat municipal per a que poguessin desenvolupar la seva tasca de venda. I també el que sí que es demanaria, l'Ajuntament anem a fer un esforç important perquè anem a deixar de recaudar prop del 50% del que recaudàvem, però també se'ns tenia que demanar a ells, i jo crec que estan compromesos, perquè així ens ho han traslladat en les reunions que han tingut amb tots els grups polítics, el que s'impliquen, el que ens ajuden també a que estigui totalment quadrat tots els seus del mercat, el que no hi hagi fallos ni huecos en el propi mercat, i ja que anem a deixar de recaudar l'Ajuntament per col·laborar i esforçar-nos per a que ells tinguin una rentabilitat que en aquests moments és prou complicat que vendre i més vendre en el carrer, el que almenys a l'Ajuntament tinga tots els llocs coberts i aquelles persones que no siguin responsables i no cobrisquen els llocs quan els correspon i no facin els pagos corresponents, doncs que anem renovant-los i anem rotant de estat per a que la gent dels llocs estiguin tots coberts. Jo crec que és una qüestió de corresponsabilitat, per part de l'Ajuntament crec que l'adquirim si s'aprova aquest punt, i per part d'ells també crec que estan disposats i se les demana que col·laboren i això que demanem el CDR. Nosaltres hem presentat un escrit demanant que aquest punt se retirarà de l'ordenadoria per una sèrie de qüestions completament clares. Ara se nos ha passat un escrit en el qual la tesorera diu que se ratifiquen tots els punts, etc. La pregunta és, se suposa que ja que nosaltres hem demanat que esto se retire de l'ordre del dia, el primer que n'hi ha que tratar és si s'accepta o no. I així s'aguanta com si no passava res. Com si no haguem ficat un escrit, com a que no existia. Entonces, lo que demane es que, y le pregunta al senyor secretari, això és una contestació a l'escrit? A veure, s'ha demanat una altra interventora, tampoc la tesorera té un coneixement del tema este, que seria aquí l'escrit. M'ha dit, venia a dir que l'escrit seu, una volta tenia coneixement de l'escrit seu, on parlava de que no hi havia, parlava que no estava conforme amb la tesorera
que no feia falta l'informe d'intervenció. Però per dir això, jo puc considerar que l'expedient està complet en base a els servicis tècnics, els servicis econòmics, que són els que me diuen de la part econòmica. La part econòmica me diuen si està ben fet o no fet, si no un informe econòmic, un informe de tesoreria, un informe d'intervenció. Està ben fet o no fet, no hem sentit una paraula, no puc saber. M'han dit, no, informe d'intervenció i informe de tesoreria. Dir jo que se retira o que se retira, jo l'únic que puc dir és que des del punt de vista d'això, jo el que pregunto és, ¿esta es la contestació d'escrit que han presentat nosaltres? No, això és, que la tesorera ho ha fet passar ahí. Muy bien. Este matí se deia que s'anava a discutir antes de no prendre el jutge. Ara se diu que no, que se va a discutir al final. Si se va a retirar o no. Durant el debat, ¿Vale? no roba, no roba, que és al final. Muy bien. Ai, puta. Nosaltres este matí hem presentat un escrit dient que de l'informe de tesoreria falten les conclusions. Perquè jo crec que així són polítics i quan una funcionària fa un informe el fa en base a unes lleis i el fa i nosaltres com a polítics que som pues no tenim l'obligació de saber totes les lleis. O jo quan me miro un informe d'un funcionari tinc que agarrar-me totes les lleis que nombra i me tinc que anar a buscar totes les lleis a veure què diu cada una. De tota la vida, jo en aquest ajuntament, i no fa 4 dies, tots els informes han donat conclusions. I la conclusió és molt fàcil. Per dir, tu dius el que tingues que dir i fiques al final la coletilla habitual que diu, no obstante, la corporación decidirá. ¿Vale? Segon, demanen un informe diguem que molt va costar. Si anem a fer una baixa, una merma d'ingressos de més d'un 40%, pues por lo menos deurem de saber i quantificar quants diners és això. I ara demanen on se van a treure. Sinó simplement a veure què m'ha costat. Si així se fa una baixa de 1,78 a 1 euro, o sea, quants diners va deixar de recibir l'Ajuntament? Quants diners anem a deixar de recaptar? Jo crec que tenim de saber-ho, no? O jo agarro i dic, a veure, què cobrem? Anem a deixar de recaptar 100.000 euros, perquè a mi se m'ha ocorrit 100.000 euros, com podia dir, jo què sé, 50.000. Tindrà que haver algun tècnic de la casa que diga, senyores, en esta baixa que se va a fer, l'Ajuntament va deixar de recibir tants diners. Ja està. Jo crec que no tinc una cosa de l'altre món. Vale. Tercer, a veure, això en què afecta a l'estabilitat pressupostària? Perquè del moment que estem, si no sabem si són 30.000, 40.000, primera, no sabem quants diners són. Segon, va afectar o no va afectar a l'estabilitat pressupostària? Jo crec que és una cosa que és de sentit comú. Ara, si a l'equip de govern no li interessa saber ni quina merma anem a tindre ni si va afectar a l'estabilitat pressupostària, doncs me veig molt bé. I el vaig a dir una cosa. Nosaltres hem presentat això i creiem que és una cosa de sentit comú i que per almenys en un expedient des de costar això. I tot el món que hem de saber quan venim així, venim a votar i per almenys al final venim a votar. Algú de vosaltres sap quants diners anem a deixar de percibir? Algú de vosaltres sap en què va afectar l'estabilitat pressupostària? Anem a alçar la mà? Com anem a alçar la mà? Què sabem? L'altre. Se presenta una baixa del 40% de una casa que està en estos moments en el 1,78 i se proposa que se baixe al 1%. L'informe de tesoreria diu que els costos reals, costo real, és de 4 euros en 24 cèntims. Si ja la tenim en 1,78, en què se basa per dir anem a baixar-ho de 1,78 a 1 euro? Si l'informe de tesoreria està dient que són 4 euros en 24 cèntims. Conteste que ja. No tenim un dret
que s'abaixa aquesta cosa. Per què s'abaixa? Vale? Perquè han presentat un escrit els senyors del mercat ambulant i han dit que en els pobles del costat, el Sedavia, la Fafar, no sé què, és més barat. Vale? Però la realitat de Benetússer ho diu l'interventor, la tesorera, no ho dic jo. Està així en l'informe, ho dic per així. Si són 4 euros en 24 cèntims i s'està pagant unos 78, a veure, que algú m'expliqui per què anem a baixar-ho o per què se proposa a baixar. Doncs per totes aquestes raons estem demanant que se retire, que s'examine, que s'estudie i que se pense millor. Perquè quin sentit té baixar de 1,78 a 1 euro? Quants diners anem a deixar de percibir en l'Ajuntament? En què va afectar? Tot això té que estar. O a ningú li importa què va passar així. Ese és el tema. Ara me diuen, estem aquí. No, això s'ha entrat al principi. Vale. Ara me diuen, no, és que s'ha entrat al final. Vale. I al final, què? Es digui el mateix que se me da per l'intervenció. Hi ha algun sentit fer-ho a baixar? Què passa? Que si va vindre qualsevol i va dir, no, mira, les coses estan molt cares, és que no m'ho està més barat. Si tens un informe de la tesoreria que te diu que és 4,24, com vas a baixar otro 1 euro? La siguiente, i això ja no està bé. Vale, la siguiente. Ara estem cobrant dia a dia. El que ve munta i paga. Vale, se vol fer un pago i anem a cobrar mensualment. És això rentable? Cobrar mensualment? Si uno, què va passar? Que quan vinguen, primera pregunta, que quan vinguen i no munten, mos van a reclamar que li tornem el dia que no ha muntat. 2, si uno deixa de pagar-nos un mes, estem perdent los repartidos. Perquè són 2 dies a la setmana. En un mes ja no ho veurem. Ara, dia que venen, dia que paguen. Ara, després anem a cobrar mes a mes. La pregunta és això rentable per l'Ajuntament? Així, els estan defendent els interessos. És de l'Ajuntament o és del mercat ambulant? Aquestes són les preguntes que jo faig. I si per això algú pensa que aquest escrit és per fer la punyeta o és per algo paregut, doncs s'ha equivocat, perquè crec que el que estem plantejant així són coses de sentit comú. O a ningú li interessa saber quants diners com va costar això. Quina merma d'ingressos anem aquí? No li interessa saber a ningú. Però la vista d'equip govern no, perquè ni siquiera se va plantejar. Pues ya está, simplemente lo vieron dirección. ¿Que se aprueba? Pues muy bien. ¿Que no vuelva a repetir el punto? Pues muy bien. Pero por lo menos que conste de que ni hay cosas que se tienen que hacer en una billeta més de cap. Que no se puede arribar así y decir, me presenten un escrito. Y yo agarro y digo, bueno, pues ya quedar bien con los del mercado ambulante, que ni siquiera son del pueblo, porque creo que tenían 3 o 4. I així venim i sense saber tot això, què anem a provar? Que sí? Com anem a passar? Com el burro Victòria, sense pena ni glòria. Pues això és el que volia dir, nada más. I que no se li ocurri a ningú pensar que això que estem fent és per fer la punyeta d'equip govern, ni mucho menos. És una cosa de sentit comú. I si algú pensa lo contrari, pues no lo diga. Gràcies. ¿Alguna intervención más? Bueno, nosaltres vaig explicar el tema del vot. El nostre vot va ser favorable i va ser favorable perquè aquestes qüestions, nosaltres el que pretenem és ajudar a la gent que se guanya la vida honradament i treballant. En aquesta línia, quan vingué la gent a demanar la de les fires, els fireros, que tots entenem, jo crec que tots entenem també, tots entenem que avui en dia aquesta gent, tant els venedors ambulants com la gent que treballa en les fires, etc., s'estan guanyant la vida i en aquests moments de precarietat econòmica les estan passant magres com les passa la majoria del personal de la Comunitat Valenciana i d'Espanya. Llavors, en aquesta línia ja no ens suposa plantejar-nos res més. Nosaltres estem per ajudar. Tantes vegades que se parla de la xicoteta, de la mitjana empresa, dels emprenedors i tal, això és una cosa concreta d'ajudar això que estem
propietat empresa, la empresa individual del treballador que corre les fires i els mercats per a guanyar-se el jornal. I per això ho anem a reposar. I després, també, les coses se poden mirar des de molts punts de vista. El govern, per exemple, està preparant ara, el govern de l'Estat, està preparant ara la llei per a pagar les pensions als pensionistes i als jubilats. I des del govern se diu, anem a estalviar-nos 30.000 milions. Però és que això d'anem a estalviar-nos 30.000 milions se pot llegir des de l'altre. Anem a traure de les butxaques dels pensionistes i dels jubilats els 30.000 milions. Doncs això passa el mateix. És que ens doneu, aquí estem defensant. Nosaltres quan parlem aquí defensem a l'Ajuntament en genèric. No, nosaltres defensem a la gent que treballa. I anem a defensar, en aquest cas en concret, a els venedors ambulants. I anem a rebaixar la tassa per a que se fique, per a que s'equipare a lo que se paga en la resta de la comarca. Per això el nostre vot va ser positiu. I després, entre el que tu dius dels 4 euros que no sé d'on ha eixit això, perquè al cap i a la fi el cost, la tassa se fica per metre, però el carrer està fet i no hi ha una despesa que justifique això. És això. De totes formes, jo t'he dit, siga el 4,25, què voldries apujar? Què voldries apujar-nos? El 4,25? Doncs bueno, el que t'he dit, jo crec que ha quedat ben clar. A mi m'importa poc, en aquest cas en concret, que és ajudar a la gent, rebaixar i que l'Ajuntament entre menys diners. En aquest cas en concret. Perquè és ajudar a la gent. I de la mateixa manera que ho vam fer quan la gent que ve a les fires, que ve en 2 o 3 èpoques de l'any, en major raó ho fem per a la gent que està els dimecres i els dissabtes així donant els concerts. Sí. Bueno, a mí me toca la última hablar, pero voy a recentrarme en el tema porque como ya lo ha dicho prácticamente todo. Bueno, nosotros en nuestro grupo político, ya en mayo del 2012, además en una sesión plenaria, que era cuando estábamos aprobando esa bajada de casetas y de puestos de ferias para fiestas, las bajábamos a que pagaran 0,15 euros el metro lineal por día. Ya reclamamos en ese momento que se adquiriera el compromiso de rebajar la tasa del mercado de miércoles y sábado. Lo pedimos aquí en el Pleno, la alcaldesa ya cogió el compromiso y dijo que la ordenanza la revisaría. Y bueno, tuvimos que volver a hacerle un recordatorio en mayo del 2013 porque volvíamos a modificar la tasa de los feriantes y seguía la del mercado ambulante. Después de eso, bueno, ha costado mucho, pero de ese 1,78 y por fin traemos el que bajé a 1 euro el metro lineal y día. Que ha costado mucho porque los mercaderes han tenido que moverse, han tenido que reunirse con todos los grupos políticos, han tenido que movilizarse para localizar ordenanzas, han tenido que pasarlas por el CES, que os recuerdo que el CES estaba que no funcionaba, se tuvo que rehabilitar el CES, que pasara por el CES, que el CES le diera el vistiplau, que volviera a volver a la alcaldía. Y aún así en julio estábamos discutiendo todavía en comisiones si esto no iba dentro de una gran reforma, de una ordenanza y no en una reforma puntual de esta parte fiscal, y se iba a aplazar hasta el 1 de febrero. Yo creo que ha sido significativo que al final, y por fin, después de año y pico, pues se traiga por fin ese compromiso y se cumpla con la rebaja de esa tasa, que no es ni más ni menos que lo que decía Manolo, situarse en los precios que hay similares en la comarca de los pueblos colindantes y de lo que se cobra en otras tasas y en otros mercados fijos, ambulantes que tienen el resto de la población. Yo creo que con estas actuaciones tampoco se deja de ingresar tanto en el ayuntamiento, pero pienso que donde tanto se gastan otras cosas, pues se puede recortar de ahí y compensarlo con la ciudadanía y en este caso con los vendedores del mercado ambulante de miércoles y sábado, que como todos lo están pasando mal en esta situación de crisis económica y están pues sufriendo sus consecuencias. Entonces, cualquier cosa que suponga una medida por parte del equipo de gobierno en la que se apoye a todo lo que sean los emprendedores, los comercios de la localidad, el mercado fijo, el ambulante e incluso la ciudadanía con grandes medidas sociales, el Grupo Socialista siempre va a estar ahí. Muchas gracias. Vale, nosotros, y esta vez hablo por los tres, porque aun a pesar de no tener medios y despachos, seguimos reuniéndonos y seguimos pidiendo información y hablando, no es que estemos en desacuerdo de que se baje la tasa. Lo único que
si esta tasa se refiere a una bajada, excepto si esa bajada se considera una reducción sustancial. Y esta reducción sustancial es cuando se prevea que esa disminución vaya a ser superior al 15%. Y en este caso, la bajada es superior al 15%. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a votar que no al punto, pero porque falta documentación. Ojo, no porque no queramos que se baje o no se baje la tasa a los del mercado ambulante, sino porque seguimos considerando que el expediente está incompleto y después pues ya veremos si presentamos alegaciones, si no presentamos alegaciones por la falta de información a este expediente. Nada más. Esa es su opinión, pero el informe de intervención es específico cuando la aprobación del acto requiere una mayoría cualificada de beneficiar y cuando lo pide la alcaldía o lo pide un determinado número de concejales. Lo que es importante es que conste el informe del servicio tramitador del expediente, en este caso la tesorería. La intervención municipal de los GEPAT no ejerce la jefatura sobre la tesorería. Y sobre el impacto de esa medida sobre la estabilidad presupuestaria, sobre la regla del gasto, etcétera, de eso ya se informa trimestralmente. Otra cosa es que por la corporación se decida la conveniencia y oportunidad de que la interventora informe. Pues bien, si me lo piden, informaré. Pero mientras no se me pida legalmente, ese expediente no está incompleto. Bueno, a ver, señora Dey, al equipo de gobierno le interesa mucho lo que pasa en este ayuntamiento. Eso es lo primero. Segundo, vamos a ver, contestándole a todos ustedes que han presentado aquí, primero ya acaba de hablar ahora la señora interventora diciendo lo que hay, y la señora tesorera no está y por eso le han puesto este escrito. ¿Vale? Ellas, ambas dos, consideran que los expedientes están completos, están bien. ¿Vale? Eso hasta ahí. Y volviendo al tema, no es que se tenga que cobrar, creo, el 4, sino en el informe dice, vamos a ver. Dice, consta el expediente del informe técnico objetivo de tesorería indicando, así para un aprovechamiento de 1 metro y un día, la cuota tributaria tarifa mínima ascenderá a 4,22, cantidad que sería el límite máximo que podría exigirse por metro cuadrado. En efecto, y de acuerdo con ello, podría determinarse la tarifa por aplicación de una cantidad fija por metro cuadrado, teniendo en cuenta que esta cantidad debe cumplir el límite máximo anterior. Es decir, entre 0 y 4 es lo que, en este caso, el equipo de gobierno puede pedir que se cobre por metro cuadrado. ¿Vale? No estoy dando una explicación. Si le parece bien, estoy dando una explicación. Bueno, aquí en su escrito dice, el coste mínimo del metro debe ser de 4,24. No, estoy viendo lo que usted ha escrito. El informe de tesorería es el que acabo de leer yo. ¿Vale? Entonces, el equipo decide el 1 euro porque considera que es lo correcto y con la situación que se está atravesando. Ya he dicho que se está regulando, cosa que no se había hecho, que se había hecho antes y no se ha hecho, no con nosotros, en los recibos anteriores, el tema de la regulación del mercado, de la gente que hay en el mercado. Hablado con ellos y consensuado y dicho, es posible que a la vez de que se regula y se no da el número a cada uno y se ubica a la gente, es posible que se saque 6, 7 puestos más, gente que está esperando poder montar aquí, por lo cual los ingresos, pues a lo mejor, estimativamente hablando, pues podrían ser incluso iguales a los que se han dado. Una cosa por la otra. Por respecto a la estabilidad, acá la contesta ya la señora interventora. La estabilidad se está informando trimestralmente. Con lo cual, por mi parte, no tengo paciencia. Sí. Yo lo único que te digo, por nosotros nos hemos perdido
momento he dicho que se ponga 4 euros o que se pongan 8,26. Perdona, ahí lo único que nombro es lo que dice la tesorería. Nada más. Yo no estoy diciendo que se suba más. No estoy diciendo eso. Simplemente lo que hemos pedido es que se retire este punto del orden del día y que se aporten una serie de datos. Nada más. Usted considera que yo considero que ahora aquí se considera que no se retira el punto del orden del día que se quedó adelante, me parece muy bien. No, pues ya no es que no se retire, es que le están diciendo que los expedientes están Bueno, completos. Eso ya se verá si están completos o no. Eso ya se verá, porque, vamos, esto no es palabra de Dios que ahora vamos a Dios. Vamos. ¿Vale? Pues vamos ahí, vamos a luego, pero que no digas que yo estoy pidiendo que se suba 4 euros, ni mucho menos. Lo único que hemos pedido es que se retire y que se pongan esos datos. Nada más. Nada más. Usted puede pedir lo que usted quiera pedir. Pues eso hago. Pero ya le están contestando Pues lo que está. ya está. Y de aquí no hay nada que discutir. Pasamos Pero a la que no se digan cosas que no hemos hecho. Ya está, gracias. Vale, bueno, después del sobredebate, al final yo me sento que la gent l'estem manejant, així que si... El que vaig a fer és llegir directament la comunicació passada per la tesorera que fa al·lusió a l'escrit i així se llis tot i la gent s'aclareix. Y diu, en fecha 25 de septiembre de 2013 se recibe en el Ayuntamiento de Benetús con registro de entrada número 5291, escrito remitido por los concejales Luis Manuel Vicenta Dey y María José García Pascual, por el cual se solicita literalmente la retirada del punto 1.2 del pleno a celebrar el próximo 26 de septiembre por los siguientes motivos. El informe jurídico de tesorería no contiene conclusiones. No hay informe que evalúe el coste que supondrá para las arcas municipales. No hay informe de intervención en que se indique cómo afecta esta bajada de ingresos a la estabilidad presupuestaria. No hay informe en el que se evalúe si se puede hacer la bajada de la tasa, dado que en el informe económico de tesorería indica que el coste mínimo del metro cuadrado debe ser de 4,24. En lo que respecta a las alusiones a la tesorería municipal sobre la falta de conclusiones del informe jurídico, esta funcionaria se ratifica en el informe emitido en fecha 11 de septiembre de 2013 y que figura en sus expedientes 33-445-2013 y 33-717-2013. En lo que respecta a la alusión que se hace al informe económico de tesorería, manifestando en el punto 4 del escrito, presentando que el coste mínimo del metro cuadrado debe ser de 4,24 euros, esta funcionaria se remite a dicho informe de fecha 9 de septiembre de 2013 y que figura en sus expedientes mencionados, donde se señala en el último párrafo que la cuantía de la cuota tributaria de la tasa debe cumplir el límite máximo que se calcula, no mínimo. En consecuencia, como la propuesta de la alcaldía es de 1 euro, la tarifa propuesta no supera dicho límite. És la ratificació de la senyora tesorera a l'escrit. En cap moment és la contestació a l'escrit, perquè el secretari considerava que l'escrit el que demanava era la retirada del punt de l'ordre del dia i consultat el ROF en l'article 92, diu taxativament que si té que sotmetre a debat, una vegada acaba el debat, antes de la votació, se té que votar si se retira l'ordre del dia i ja passaríem a la votació. Això és el que diu el ROF i això és el que anem a fer. Una vegada ja s'ha concluït el debat, la primera votació va ser que votem tots si se retira el punt de la modificació de l'ordenança del mercat de l'ordre del dia. Vots a favor de la retirada? En contra? Ha votat a favor de la retirada de los regidors no escrits i en contra el resto. Pues passem ja a la votació de l'aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal del mercat. Vots a favor? En contra?